Ubah Sanbor sulai ubare ukurtong ke Bharatiya Janata Party na 19 South Shillong ulapan pau bagi jingdo tiket ubah Michael Carson Teo na ke party kan kata shibonnya ke BJP hapo ke North Shillong constituency. Ani North Shillong ia din bai tiket kada ke jikeno iwe din iwe mo ba Michael iba kageran. Boleh ka don ketu ke jikeno nak ikata ba. Kata rangkap de konstitusi ga melapan long ki apply berongut ki try berongut. Hoi si sukum kala pen sayong si saya kinong sebut jaga North Shillong. Mungkin su, Pak Michael ru ulakan bahasa ke BJP ke seng BJP ubah kerang ru ulakan bahas ceria ke ceria pan tiket bro arungut ya tray. Te at the end of the day apa ke parti bibat dapat Delhi kai ubah kerang ternyali aku no. Te pila ba Michael tu bola pan kre penyeli mentala arlai sistem bola tray. Cepat ba kan Shillong kisah ya kata. Dia boleh beli dan lihat cukup noh apa miut tiket tu wilayah elok depend ugang ibu lah file ku independent. Dia kan kerja kita cubun ya ka BJP apa North Shillong. Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkelah Kisur ngin pensawa lawan kapor ka